Мінекей туғандар, салам барыңарға. Қарасу базары. Күзгі киімдер, жилеттер, плаштар, двойкалар. Бүгін тартып көргізім. Мынау қаншадан безрукавкалар? Безрукавкалар. Розница 900 сом. Курткаларчы? Kurtlar 1,5 mende. Razmerler 50-56'a şeyim var. 44-50'e şeyim daha var. Bunda duvaykalar var. Мынау şu двойкалар қанша? Var da. 1,5'na satacağız. Түлөбү. Nos tülöy tapşı. 1,5 ма бұлар? 1,5. Na duvayka şununda 1,5. Anam ne olur var. 1,800 satacağız. Bilir. 1800. Yanda şununda ne var? Bunlar 2.000. Moran